Se lau ua lima. Yeah. 225. Whaftai le tua, ua te mailo soifua maluola. Tatu lia manmania ia le aso se furu maritasi o le nei masina o akuso, masina luna malu. Ia iai fo ila le tartonunga. Le ua o tatou wanga ia tu le fai ungor tausanga. Tu e fa masina. Tu e fa masina ia tutoe ia. Tatou o lia fula ia leo leisi tausang fo. A o tatou wanga ia tu e ulfale atu le nafu tausanga of. Ia e te le ani mea fu i tatou ti ono manatuai ia le nei tausanga. Tui o le ua fōringa e tala no fai wi ua. O le ua valu iwa sifuru tutasulua. Ua no toi mamao tatou ia on tatou whaitau fōi leo tatou whaarongolongo tatou temi tau fai wi ua tausanga. Ia o le aso se fumartasi ia ni fōi le porkalame masani ia male tamaita i o mawhanua. Ia i se temi o mua. A o tiutima ngā ruenga whai pēr lau si whongar tae fō. Ia, i lale ne yaso. O ana nafi, o le aso, o tae au, o le aso tofi asfara. Ia si whapea se i whaangasoro sono mai a leo mai o aso. Whapena fō i o na. Ma, e o maima, o e mau ese atu. A o luso i fua malo uola. Ia. Ele tu e nā male laina ia le sāvalinga o lau whalaunga ma lau sāvalinga ia so taitasi o le ola. O loo maualunga le anga le lei tausi o le atua ia i tātou malawa elena o Samoa so se any human being so se tangata soifua o loo iai tausinga nga le lei alo tātou atua. So se lanu, so se ngangana, so se tangata. A whai o le tātou tartonunga o le atua o lanu mangangana, o le atua o tangata uma. Ia o le nā fōi tartonunga o tātou pokalame. E tausi whaatasi i tātou uma. I taimi uma, i minute o se kone, iwai. Au le tumutumunga o lea tausinga. E tausi ma whaapele. Haina te au meia le saolotonga i le tangata. Ioi. E pule le tangata i lona loto ma le mea manatu i le tangata. Na ona whaafuk, na ona fofola mai au o avanoa. Ia, na pulale o tangata ia. Ia. Fola mai ana fionga i whaitau iai o e maa. Tātou umana. Ia na whiwhileale o tangata ia i lan sāvalinga. O le so ia o lea ua manatu. Ia. Lea o tātou tau whaisapi umai le. Wa e ala e nai maua le ola. Wa e maleifua mai le ne yaso, ma le ne yaso fō. Le nā e iei le ola. Tono li o whaale ainga, o le nganga whaafitai le nā. Ai a tātou walam whai mai fō i
ua ia i se tala e ono whaatiia ai langona manatu. Whemeri whi au o le asosale na te ni le tusi o whailaunga. Ina ua tala noa mai le poto i taimi ese o le soifua o le taimi e te whanau ai o le taimi e te oti ai. O le taimi e te ata ai o le taimi e tangi ai. Ia, e pei o le ua tala noa mai ia le tua le poto le li o Solomona. I le tāua o le taimi, a te le no tala noa atu le taimi. O le taimi o oe. Ma le taimi a le atua lea. E i fafo mai le taimi a le atua na i lo le taimi a le tangata. O lona winga, e pu lea e le taimi a le atua. Lo taimi, ma lo taimi. Lea la le fai mai le taimi a le atua. E le taimi ata ai, e le taimi tangi ai. E le taimi tuto ai, e le taimi lia ai. E ai le taimi e whanau ai, e le taimi o whiauna na sale te nei. Na e man o mai ai la tō sa lotu la sale ia i le tusi whaita waso a le tusi o le e whakasā. E tā ua taimi. A o mea o mao taimi tātou te leala peye au mai. E tusi whailaunga. E au ina o tātou talia e se senga o taimi. Wa foi mea o mai tātou taimi. Talia. E oi. E le whapetau te whiwhia talia na o mea lelei. Pio tala aio e le tusiu i opu. Ele la tātou talia e na o mea lelei a whawhea i a mea leanga. I o tātou talia. O taimi lelei, o taimi leanga. I oi. O le tāua i o le whasoa mai o le atua i lo soifua. Ia, e mea le momori tuai le nganga whamalo i ati o ele atunu. Po fea lava le mai panoa o le neila lo langi o lo e nopia iai ma e soifua ai. Ia, mātou te whatalo whatu i ati oi. E whapa i atu le ngang fia ma le ngang whaftai ia ona o langona me e o le tangata o tatu o lia. Mani le Yesu. A whaila se tatu tala, a usu se tatu pese, o se pese fia, o se pese whaftai. Ina uanga le leite le mai le atua ia i tātou. Ia, o lea ua aso lua le so, aso lulu nisi ia Samoa ma nisi atu ua lalangi. A lefta a mātou o mai le aso lua Tuesday, the 11th of the month. Ia, o le vai aso lona lua o le masina lona valu, ia ma whanga solo tu e fo i tolu wha umare ni masina. Ia, on tatu wanga ia tfule i le masina lona iwa. Ia, o le ngang whaftai. Ina ua tatu o lia manimuia o le ne Yesu. Aso so le wasa i le o la nei. Ma ua whaia ina i le whaavai vai. Ma whau i mea e te manui ai. E te o fotele ai ma whaafetai. E te o fope a whai tau ai. Mea taita si ua ia whai mo oe. Mea taita ia ua Yesu mo oe. E o fotele ai ma whaafe. Ua mana tuta si oe i mea e tingai. Ua popo le fo ilo loto talua i ma
faufa I mea tawhaia e Yesu. E te ofo te le ai mawhile mu. E te ofo e a pai whai tauai. Mea taita si ua ia whai mo oi. Mea ua whai a e Yesu mo oi. E te ofo te le ai mawhaapetai. Au oina soa ma sou le vasa ia ona. Whimimea I leo lo soifua ma leola. Ai I leo le nā le winga tonu o teimi whapea o lo mātou ola. Au oina a ngai mai whita ma whaingata. Ono mātou langona leo lo la tarata mai. Ta mai whaftai I lo alofa. Turi lo ai lo mātou ola I so se mea. Whaftai I lau tau singa I le mawai ia I mātou. Mai ia li ta oto mai ta oto I fo le pō ma le ala e le tai au. Le ala usu I fe au mga luenga. Ia si o fo I na manawa ma fo I atu. Whanauri I nisi vaenga o le lalolangi. Whanauri le nei atu nu oro whea ngai ma malo longa ia onga. Afu ia tu vi inga ia te oe. Ia o le mātou te talo ta mai whaipea. Whaftai ma vi ia oe iso se mea. Le nei aso ma tiu te ma whaiva. Ma futeina I mātou. Fio mea lo ngā pa ia e whangangana ina. Whapoto le ma fofau. Au maile on sa. Ia, au le mātou whalongo foi. Whalongo mani manino. Au mātou tala noa foi. Tala noa mani manino. Maua to file mu a maile on sa I male loto matala fa tino ai fe au mga luenga se temi o mua o la tau mawai ma anga ili tangata ia ili me nofo ai ia o le tatalo Yesu a fio meia tau to lua le tau tua man au unanga na awhai nei I watu mea manawa ia te oe ma mi iai oe e au lavo mātou tangata I mangalo me I lo swafa Yesu o le mvala awe. Amen. Aso so le masa o le ula. O te o forte le ai ma pa e tai. Ioe. O launga. O le fue matoto. Sia mea sina le atu. Whaongai lana au whainga luenga o I lato te tala ia le tū maleanga I whanua. I lato te launga ina ia upu e whiangai male atu nuu I ona vaenga. Fafo, tonu, fale, mea Ai peno whai atu sia u mea no whale na mai I New Zealand ina ua o malanga I New Zealand le amatanga o tausanga na mawai ni. Ia. O si li I ne tō whai wa I Malaya asia tātina e. And a present mai lai le tō whai wa I Malaya ia asia tā
pio aurko yo e lautou au na masani ma lautou i le host o le tautaia. Te fifia la e whaonga e mo i le o se taimi o ni whainga launga manea. A ia ta o tuai ia u afu te muse whaonga o followers. Ia u paanga. Ia u ma paanga. Ia i lungo nei e ta o tuai le tau o tu maanga nu. Ano tātou atu o mea mai le atua. O le pese no pese atua nei. O le pese fia. Lua se lau lima. Aso so le vasa o. Tau te whaalongo lo le pese na. Pau ar tātou whaitau o le pese te mi oti. Ia. O mafufonga ia na tātou iai le teimi au tātou witi ma tātou o mai fu i na apeu o tupu a ele mana malama ma tātou wawa ai ma tiutilo le ai. I leo se pese na oti. I le pia o na tātou whanongolongo manino ma tātou. I leo se pese na o ni oti e uswai. Io o le pese e whaailoa ai le tāua. O le atua e vaine pese lea. E sau to tonu le lautusi o le salamo. O le lautusi o le salamo. O le si e kisi tasi e kisi. Oka. Io le neiri e pio le umiri o le freeway le umio. Le whaaroma. Le ai whaalapia. Io e la atu inumera. O le salamo se lau toruiva. Io sawa. Se lau toruiva. O inasa o pesele. Alon foi pura sfuma de val. Lela foi tau tu tuspa. Ia foi sfuma de val. Foi mai foi sfuma de val. A fai o te fai tau lia. Ua sili ia o na tele i leoneone. A wala. Ta te iai pia ma. A fai o te fai tau lia ua sili ia o na tele i leoneone. A wala ta te iai pia ma oe. O le manatu foi masana o fai atu o tusia salamo ele na tavita lon tustala. Le na tavita. To tele le au tustala o le. Au tatu talia lau tele ai lungo le melea. Salamo tavita. Even though David wasn't, well, he's not the only author. Pero tusila salamo. Au tatu va aya ile va peu avea ia tavita le yo tususinga. Se yo ono tatu sa ili loloto iai, ma tatu va iai. To tele le au tustala. O le salamo. Yo ele salamo Solomona. I kanga te ta ua whanau koru latu uma whapena. Au salamo le se lautoruiva. Lena u whaitau atu e ma nei a langa le leile tatu langa ala na tusi le whatu pese lea. E a ngai i salamo le. A tango nei te whaitau ma ato toa la whaitau mai a ili amatanga o le lautusi le tau lo na whaiunga. Na e tilo le te vaai a ili atoanga o le upu foi o le atua e te maua i mea uma. Ia, o le omnipresence. O le atua e na te silafia so se mea. O where me iei God knows everywhere. Ia o le omnipresence. Omniscience. Omniscience. Omnipresence. O le atua e na te silafia tātou mawhauwhaunga. E loa le leia le atua o mana tunatunga. E loa le mea te anga iai.
Taura i le salam o lau tusi le salam. O lona atoanga le, a whenmen pese. Lenta to pese nei. Aso so le vasa o le ola nei. You have... Nari, sorry. I orina. Ma ua whaia ina I le whaawai vai. Ma whau I mea e te manui ai. E te of ngala vai. Tātou te ofo I mea ia. Aisia. Oi nei loa sila fia le atua o tātou matanu tatuma. O nau se sila fia le atua o tātou mawhaufu. Yeah. Loa le leia le atua. O le atua I so se mea. O le langi, o le lalolangi, e o I se oli e iei le atua. O le matautia leo le mea. Lea la tautala I salamo lea. Lau tusi salamo. Mai alo na fai muamu e tau I le lua se fumatwha. Ioi. So o le atua na le ngata ino na sila fia o tātou tangata in and out o le tangata. Malama le iei le atua. Ai so se mea fo. Ioi. Iei le atua. Being everywhere. God's being everywhere. Knowing everywhere. Everything. Ioi. So le winga le taua le tātou mama iei. I pese pita sile me mane I o pokala. O toe whamanatu o toe iati o e pese nei. E rea ni pese na fatu fua, na fatu ilungo ni na fatu mai I a fionga le atu. Ewa. Fai maila le lau tusi Jerusalem, pe atama fai tau uma. Mo ia o le wha mamafa mai le lau tusi Jerusalem, pese le na fai pusifumal vadu. Le na ufai tau ina tu le whapea mai. A fai o te fai tau lia. Ua sili ia o na tele I le one. A uala. Ia te iai pea ma oe. O na winga pe I o le o mai le tustala. O le tustala o ta vita. O le salamo, tasila lea salamo a ta vita. E le o sisi. Ioe. O le fa utala mai fa pe o le sila fanga ale atu ale no tano atu le omnipresence omniscience ia ma yo na o le ia yo le atua I me ma le atua na te sila fia o winga na upu ia o upu fa e sila fia I latu esa ili ma o ina le ia fio ma le atua Lea lai au mai I le faitauina o salamo le se lau tō sumaleifa. E na te whaamatala mai I le whai upu mua e o leono. God knows every action. O lea le upu e whitau le upu lea. Omniscience. Omniscience. Upu na o le no winga o au actions. All our actions. Tatu tele before we act, God knows very well. O sila fia le atua. O ata tu mana natunga o mawhawhonga o iloa le atua. Maila foi umomua tau le foi upu e ono. Nā whele su elau na tala no mai o le atua na te sila fia mea uma I a te oe maa. Ar foi pula fitu e o suma le lua. E awai le atua I so se mea. O le atua awai. God presence everywhere. A whaila o leo fatu pese le fia le pese. Lua se lau rua lima. E se mata mo fie. A le tau te pi manatu tatu. Na o le oti a pese le. Ai le ai. O le pese mawhai fo ina pese ina ua e manatu a I manatu na tunga ia o le litus pese tavita. Ioi. O lona atua ua e whaai ua tusile. A su tolu su manavara. Su fitu I le
se fulua. God presence everywhere. O le atua a wai i so se mea. Mana tu fale me fole le afa pe le uche i Long Beach. O le le atua i Long Beach. Afa pe la utio o tai LA. Ioe. O le i le atua. Ala foi the same time na LA i asione. Ai le mfaila na presence fa pe na ia satani. Satan ngal kasiale me no foi. Now ia melody ele mfaina i toi o. Ese senga na. O le winga na upu omnipresence. Ia po e tau ele ta tu tilo fo le mava ai. Le fata waina o le faonga ina ele tu special. Mam. Te kia ne alo ele please. Io. E tu se le e fa matala tu si peselea. Ma faufaunga o ta vita. Ioe. Vaila iai, o le stasi mua i leono, foi momoe o leono, fa matala mai iai le atua na te silafia o tātou tangata. Mea uma. Ioe. Le ani minoi te minoi iai, le ani mafaufauna wa e mafaufau iai, na o le atua na te whetawina. Ioe. Mana tu foi le tala foi le ia pero amoma masarai. Fai atu ele angelu le afana mai ai ata. Fe misa ola angelu fai atu ia i lau kingo sala i pula me ata. E fai tau ele tua o tatu mafufunga. Ioe. E le upurana o le tua na te silafia me uma mai le mamua o le ono. Fiti o suma le lua. O le tua a wai i se mea. Fitu, suma toru la, su valu lena fai tau tueni ia. O mea e fai tau mai e a fua mai, o le i whanau mai, i le manava o le tina. Ewa e. Le fai upo suma valu lena fai tau unan tune. Le fai upo suma valu. A fai o te fai tau lia. Ua sili ia o na tele i leone one a wala ta te iai pea ma. Ai sa ili le sa ilingor tusi. O mea umaia. Study from the mother's womb. O fea lava le mea o atunga mau. Ewa. Ia. Ai o olo li fai ungo le fai upu muri a. Lua toru madfa. Mana ia fo ia o le format. Ma le fata, ma le structure ina le lautusi le li o tavita. Fa matala le nei ma le na ma le nature o le atua. La le natura le titano natura le atua. Le ngata o le natura o le atua e na te silafia me uma. O le atua e present i me uma lola. That's his nature. Ile mau e satani ile mau e le mau e oe. Le ese senga tele na taua na le natura leo te tanu so. Ioe. Aio o e tolu lua tolu matfa. Aia ungani ta malo tavita. O le ala ungani ta vita na ungani ai. Fa ai ua ta malo ala na salam. Ile vala au ile atua. Ea. E su e mai ilo na lotu. Ioe. E kau vala au fo iai e su e mangia. Ile atua. God knows. Alen a matale introduction o le atua na te silafia me uma. O le atua na te lo le totonu mafafo o le tangata. E so se mea po fea me kau ki o ito te atua le atua. Ioe. A reo fai mei tue su e mai au. Ioe. A o lea. O le ngangana o le tangata e mau le loto e mafuta. O lana wo o lana paanga. O le tangata e matanana i ai. Whapenara winga o ta vita ma le tua. E vaina i a ta vita e isi te mipi e tau maniti o ta tino i lana ngangana e whaunga. Whea ngai, it's all about their relationship. Ioe. Ta ua le pi e whapena. E sona ta lafo ata la ta vita i liste mi le atu. A tatu whaitau ne ele se tala le whaitu.
ele te mi pi mai tala o tatou tau te whaaloalo i le son e a tatou whaalongolongo i le whonga ta vitaisi te pi tau whapena e a fua i le mea o le tangata e whaalangolango moni le whaalangolango ma tu maule ola o tangata sala pi o e ma ai loa le i tawita e iai le taimi his special moment with his Father in heaven. O mea ia e whamitala mea tatu, a whamitala anga sala tawita, e whiorolo fwoi tatu mena whai. Io e. Whiorolo mamau a tatu anga sala, ai o le tangata a o i na fwoi tawita i le atua. Whai maila. O te afu le i tala, o te nofo le lefu o te a. Io e malea. Taua e whamatala ma ia tatu. E hao fwoi tatu, ia wana whapea. E o le whai unga, a whai maita mahaloa. Se isu e mai lo roto. Mata i ta iau i le ala o le ola e whaavau. Ia se whautala ia. O le tangata e moni le meo le salamo. E nau e whatu mawina le la relationship malunatu. Aso so le vasa o le ola nei. Ua whaia ina i ma ua whaia ina i le whaavai vai. Ma fau i mea e te manui ai. E te o fopea e whaitau ai. Ia koe nā. Nā wala kuro ke hiu spesipi kau whekau ia upu pe a. Anyway, ia le tāua na. Tāua na o le whaafistu. Tau mawhai o le tu spesi e whaafistu o tai. Ona ma fau. Ma mawhauwhaunga o le tusitala o le tusipaia. O le tusipese o le pese lea. E nā te le iso o na tusia le pese lea. Se ia vanga nā ua whautua mai le lau tusi o le salamo se lau turuiwa. E whesoa soani ioe. Iona mawhauwhaunga. E tusia le pese lea. Iau le nā? Ioe. Whaamatala le tamaloa le natura o le atua. Mai lea e whemomua. Whaamatala le atua i so se mea. Ai o le whaaiunga. Tatalo tamaloa i le atua e alufa mai. Su e mai i atia. Eoe. Ia le nā, o le tāua le nā, a matai tatu pukalame. Ia, i le nei fo ia fiafi, se taimi o momua, ia o nau me fo leo le tātou. A paanga woma paanga, i se taimi o momua. Ia, sa o ua. Ma pi paua le temi te whaalongonongo i peselea. O temi o maliu. Ia e maisia temi fo i toe tau ai alo ma fau sole le matunu i aso ia. Ia soi o kala kiki. Ele ngata e pi e ese auta whaalongona fo i. Kau mai woki sisi. O maliu sisi o matunu. E pi e tau e filongia lota ma fau te. Fefe. Ia, ma le meo le koe mafo. Ia, maisia la e maliu se tangata se lo matua. Se toia ina. A tangata matutua fe o whano no umsavali.
e tu sape ta te pele ioti e ta te fefe pika ke fefe e fe kauinga o makai ka maselo makua fa pe ngai se me se vai vau ia po fe la van me fe tau ia na fa no o tu selo matua fo ile po se to ina ngai ka ngaka maku e pe o ka fefe vale nga so se io ke milanga ata o nina ngai tu ina na mana ilo matu tu o mali liu ka kisa vali fuore mafau ia wala au lota mafau fau ato o kilo akua e so ele merk fa pe o lo matua le o tu e esele anga e esele ano no mafau fonga e fefe vale io e liua iku me umale e so se me va ia tu o pa o me ale me io pa o mai I o le se me fa ese io o fe foi la me o ia fa tu o fe foi la me o ia ile anu le lotu la sosa ala nga sa o tana le fa ia io so mai foi se si fa pele o ia ile fe fingi iku mangia alo tau sa o tu o le me io no ta tiro mo ta ita ia so ia e tasira le me mali pese ia pa wai o ke mi fa longo pese ia o le temi o maliu io aso so le vasa o le o lani ma ua faia ina I le fa vai ia anyway ia si tarfia temi ia o le ua te ale titia le I tula e valu ia to titi sent le tatou link langa o te musu va sent le link langa expire ma le to e tango isi fasala longa la titi ale so tango e su e ia I nei fasalonga tāua ia langa mamaore mena au mai ia ona whaanga solo tue fuila ia leo le tātou tautua mele au nanga ia tātou tāu masani o te whāturo watu sa moa o oe o le ao e mamala I le whasonga o ao ma le atu fulasa tulou lava ai whasino tonu le nei whasino silanga I le nofo a swafa pia tama whanau uma sa papali I o lo afifio ma papa au I Melbourne, Australia. Susu le tapa au whasisina, le malietoa I lona na fua vai loa malona fala na fola loa. A malele e whaafafonga I ai Samoa. Susu le ainga sa malietoa, susu le usoli, susu le toa o le sao na lua, ala la tai le matua I a mango maluasi ufanua, ma upu ia te oe sa papari. Wa e stofa inisi o swafa o le tātou nuu o loo au mau te tonu o melepone au se tālia, o le a whaia le tātou whilo inga tā mawhanau o le tātou nuu a wā se mawhtanga ona o lo to tele lavos o le to tele lavos swafa. O le nuu whapea fo I ana tā mawhanau o loo a whiwhio I nei melepone. Ai maise fo I ni o paolo ma ni o ngafa. Ni o ngafa malo mātou te maluai tu e fia ai tainane ni a utaulanga soifua o lo whaalele a wale atua ma le tala lele.
o le awhaia le filoinga i le aso luas fumaleiva le masina ni o kuso, luas e lau luas fumaleono, o le taimi o le awhatino i nai le filoinga o le sefulu tolu sefulu a mo. Ono nuinga o le sefulu le taiao, sefulu tolu sefulu le taiao, o le tuatusi e whatino i nai, o le tasi sefulu fitu network drive, True kanina, o le saona. Tasi sefulu fitu network drive, True kanina. Ia, lena. Susu mai ma au mai sau lima sefulu tala, e a matai le le stala o lo suafa, a wale mafuanga, wale mafutanga a mata ale tatonu. Ia, o le Israel moni e tu ma ai ilo nanu tatu felo ai ile aso ua tofa. Whaftai sainia, tele i la tu a peo seni pai ai, mo mua sunga papali i eli epa papali ene, lua sunga ainu u laulala li o matua siosi, susunga mua au sa iopu a siata, susunga tuila epa a moa li o titi, susunga se yuli fo sio urungia, susunga sa laa keleka, sa laa elisala, tofa ia oloipola pa napa forwena, fau maua, ia whapele matua ia mango le tofa ia au ava muliipu, au ava tio sua. Ia teina ne foi ia le sunga ia memea whaafitai tia o ke sene. Ia o ila tōle na o lo sainia ia i lea whaasalalunga taua, whaamole tue whaamanatuatu o le awhaia i le nofuanga e whaiai o le tasi se furu ma le fitu network drive i Trukanina. O le aso e whaiai, o le aso luasu ma le iwa o le masina ni o kuso, ia ilo na taimi se fulu, tolu se fulu i le taeao, po se fulu, tolu se fulu a mo. Ia whaamole pautangia mai ia lea fo i whaadinga taua, a ole i whaasolo fo i ma whaatinuina le tatu po kalame o le nei aso. Ia, ion whaat se taimi o na i mai leo le tatu. Ai tele lava i mtaapu le lau a matatuai o ilo tuna malai na lewa ilungo pengat whailangi. Ia le taua o le lewa au mai le case fo lea ia male mataapu le tarusanga ai ia te mai tailo ia mirror lui. O lo tu ia male fionga. Io i le tuia fuatongi. Ina ia tamawhai, ina ia le whaongaina, ia tangi fo ia na whauruina. E le suisa la tau wā. Le fionga ia le leua. Aso, le leua aso. O ngalo ia ta uno na second name. Au le taua leua, ia e whaingo fie fo ia na le whatuo seri o tuia, o tangata e malam lamba tu la fono. E lo tasiri nā mea tele fsoswani e tu fo ima, io e le whapea o fsoswani i tomate o mirolui. Ia, ai fsoswani i le mawhau o le li i o tuia. So le lau whaau au pea until next week. A o salafoi o tu next week wa mai se tali o le merenda fai na ia ave mo le strike out motion. Ele mo la se tali o le tarusanga na ave. Ia e pei o le wha mautino mai tangata o mori mau o le tangata foi le tasi o li whasara lau o ailing o tangata sioeli. Ia ma le tangata e suafa ia lima vai pule. Lima vai pule. Ia na foi la ta ue foi masesi eli i o i foi lengo le fidiva ai fidiva. E pei o mori mau o tangata ia o lea o turi loa la tō mori mau. Le tau whaita mai tai
e le whapea o tangi atoa, ma le atoanga, o nisi vaenga o tangi ia, lea la o tau whai e tamai tailo ia i a miro lui, ina ia mawhai o na ave ese, ma taimi o le whamasinonga. Ia, ta tia ia le whamasinonga, e le o toe nā malaina, o le ua lau vivilu ai tangata i lunga. O le mawhauwhaunga fo i le le tātou te baba ai i e samu. O le tasi le lua whainga nei, o le o whesi umi talu ai, e le whapeni mea, e le ni mea fo mea ia. O mea ia na tu lai mai peu whaatitele ina i le taimi o tu le epa ina u whaia ina. Wansan whai ina i tu le epa i le pālota tele. Ele i pe mo i lava, ele i longa o na onga whapea whainga nei. Ele i onga whapea i le taimi o tofirau e tia sana. I le taimi o tupua. I le taimi o wā ai, e mo i na iai, ele i longa o na tūra i mai, le ua saua i ma le meo le ola whawhau o le tangata. Ioi, conspiracy. Ua anga i ma mea, e ana no whai atu o le mele o le mea, e te tau wani tiro i le whamasinonga. E te tau wani tiro i le whamasinonga. Le anga isia. O le tangata le suafa i ai foi. Le whai e tangi, le ia le ua, aso. Ele i rang lalo se wha malu o se vang whau whai. Ioe, o i te taun tātou tiro te toa i ai. O i foi la taun na ave i matau la i ele wa ai e whamasinonga. Leanga isia, awhesili, leanga me o involve i le HRPP i te malolea. Leanga o environmental HRPP, na saua ia limoni, wha matala i lungo o social media. O le matou sui lea. E le ngatan whai mai limoni o le matou sui lea. A o matou fo ina wha malosi al sui lea. E avelantangi. Ioe. So, a tatou au ili la i upu matala. O tangata o le HRPP, lea o lo whaia ngā ruenga leanga, ili ta malo lea. Le ua. Ioe. So, mwhalan tatou tiro, this is conspiracy. O mea whawhau, o mea whawhau. O sore lile o sioeli. Leo so tasile mori maule e tutu. Ale ilo umma ele lalulangi o tangata o le HRPP. A tatou tui lola e whesili. E san mo sa weli moni mwhai mailang tala. O le matou sui lea. Tau tino ali moni lunga on whasalong tau te lo e uto ua tele me sau tamani o li moni. Ai a o titula e pasolele. Ai lisi me mwhai tula e palanga tue pa wale o tangata lai mau atu ia te ia. Ale tau te lo uma na reveal mai ia ele komisina o whainga palota. E to alua sui independent. To tasi sui o whatutua i le tua sa mo. O lono minga, e le eise sui o le HRPP. Le eise sui o le si o le vanga fia me. Na le tasi a le sui o le vanga whauwhai. Na le sui o le fast. Le ala manu malo nei. Na sa moa po a whamatalanga e tautala i ai limoni. Tautala i tula e pamalatu sa pora se uma. O mea tau whaaleanga uma o lo whaia. Le ata mua le utatu vai. O le ata o le o tam whai tū le mai ta malole o le leua. Ana lau te loa le se suinta mo ele tamo e lalo se wha malu le HRPP. O le pine mua, o le pine wha mau le nasa mua. Tātou te loa ai. O mea i e whai e le tuangai le ta langa leua tātou ta ua le tuangai te i et malo le tūle e pa malana vanga lai. Na vātu la itia. Ele o ia
e sa o e li whawale. O 5 sesawai. Ia, o te le loa i tangata. O e o fwoi siali i le whai mai o whiliwa ai po whiliwa. E o te le malam lama i fo, te le loa. Whiliwa ai o 5 fia pule, oi 5 ai. 5 vai pule. Ia, mare tangata le e ingo i a siweli o wangaro toronga taua. Toronga taua siweli se ua mai mau sole ngua matai o a inga sole ni tangata sole. O le mea e whai e tuela utala. E au ngāle whamasinonga le ai fui, a sa whatalu. Tu te vai e sa moa le feita o tangata ni i tangata o sa vali e se malato. Ioe. E sau fo ile li sa tau wā matai o li seu. Ia se li i oi fo ile ngō le sai le whasmo mo foi. Se li o lau timu ia. Na sau wā lau timu ia alu tuto tasi. Ai tau wā ai la o tau i atule e pa mala tau wā ngale heita pipi. Ma sa poras o mara fast. Pe ia se la tau sui lau timu ia. O ame o lo whamatala mai nā ia tātu. O lo whamatala i le atunu a toa o samu. Le ele e lea o loto ma mawhauwhaunga o ne tangata. Ioe. Ele run se lau timu ia e lalo lato. Awa mai e tau mawhaia. E whesoasoani i a lau timu ia. Ia matua i pa u lea ngā le tangata sa lango i a lato. Wai le matautia i o mea ia. E o foi lai samo tu ia. Tu ia mi son fatu se o tātou i whapena. Tātou whapena po lea foi whale kongo oi foi o mai awa ia misionari i le taimi foi i oe. O le o suia le tangata. O le e wansa suia le tangata. O ai tātou o le asanga whaaruaru o ia manatu maranguna. Wansa suia le tangata. Boma. Ele whapena foi tātou ioe. Tātou followers ale fast. Le te vai e ofo i le tama le e ofo i le taitai o le me le komisina o le ombudsman po le official sulfainga o lau fautuanga o lea ua mana ia le malo tatia ia nasfu pasene a ia o tātou ua mana ia le filifilinga ale malo ioe a whaia o le ua filifili u whatutuaina le malo ia le li o Vui Nelson Vui o le sauna ioe Vui Clarence Nelson o whatutuaina le malo ia and so be it tātou oa i le nā a le lavo te vai nei ia tatia o le mea ua manatu i le malo io se ia vanga na lava le pela anu ta upule le observa le nu tu le matu te tu ia tuai ai sia la ile o malolo au nei tangata ia pela o tu ia tai o le seu io o le o Vui Clarence Nelson le o ave ia il fatu tuanga le malo den tatu talia se mana i fe aura sante ni o a taimile ese sengo taimina mai tusa tusia failaunga tātou talia. Pe sau le taimi e ti ngā talia. Tātou talia taimi o le tu. Ioe. Pina, ai ua le whaalua luo so le fia. Leu te tana o te au tau followers. O tau ia fans. Tātou ia lango le au lango. A ua sau lo whai unga le malo. Ioe. A o tangata la tau na tātou taket i so le fia. O le observa. Ioe. Taket ia tula epa. Ioe. Taket ia langa isia. Ele malolo tangata ia. Mule tau whaleanga. Paunga kanga kai ave iai ai a ua sauro whai unga le malo. I nisi ua ave iai whatuatuanga. Sapai mea ia. Oi au. Oi tātou e se tātou manatu. Le tau te tatalo uma i le whainga malo ia whai le taita inga. Malesi mea, tu le whainga malo ia mau le wha maoni o tangata.
ia whaamaoni whaipule ua leo tatau na o uina tatou whaipule le malo. Io tatau na o uina le lei whaipule le malo i mea o lo tu i pala nei. E whenolo aisi whaipule sea. Io ai o lei lalo o apa au o siri pale mia. O le tangata sili le na o na tinga aina le tu i pala le tu i pala. Io o nta whaioi la tatou. Tatou tu leia tangata i ngā lulue i lalo o le fast. Tau tua nā mā lātou le au na whamaoni. Ai mese fo ilo whai lātou ma taitai. A whaiwhai te lo whaipule a le te taitai to tonu o le whono whawai. Tau tua nā mā o e meolea. O le whamaoni. Mena tau mo nia tātou le atunu ue. A o nai tangata i e peo leo o whaalau tua taiori seu. Tu iama mai ava. O Vui Clarence Nelson. Io le nā. Tātou e o pongi. Sapai. Io se le tu mau le po pesenu. Io e sao. Ai si tātou fancy o te vai atua. Se saua whamatalanga e ngā muleanga i le song atu. Io i le po pesenu. Tātou talia i lātou whawhetai ua li liu mai o lātou mawhawhau. Whawhetai ua lātou i loa le leanga o le mea nei ai. Nanga le upusa o ana. O upo le tunu e le falala fua le la au. E le falala fua le niu. Na ala nau ese tangata ia. E iai mafua anga te tau. E iai o na mafua anga moni mafua anga le na mafua na walk away tangata ia. Ai le o le walk mai la i le tatou pito. Ai to eno nofo tatou ma to e whela uatu mata. Fa whena whai. Ioi. O lau ngā ruenga, ma lau ngā ruenga. A ua sulu mai lo tangata ia. Fa pele fa lilei. Ioi. Fai ia mafana fa lilei. Mwansai mafana te tute lo o tō mo le whainga o tangata nei. O le approach e so se tangata soifua. Ia, se mai la le ua. Yeah. Io le scelta le fai atu. E fa fonfonga mai o le fan al fast o le te fa o le sanata fainga tana e italiana i tangata ni. Ia a o tato. Tato sapai o le ai vai ni mo tangata o ina mele o lo tam fai pure a good relationship. O le tau se tangata te vai e te nofo ma fa pele. Io fai ia mafana lelei. E once lo e mafana. Na vai fula ia le wa amata na feu wa i upu matala. O le alava le upu tinga watu o le to itai. Lava le upu tinga sa o sia langa o mafana. So e pio mo mo na si mesia. Na o muri e once mafana. O alava la ni sala. Alo o malama tangata. Ai le o saur tangata le ulo tangata le situation o le va fa fai awa amata na watu upu matala ele e turi tangata. Io na leila se nga ta o tatu le ainga. Ai turi tangata winga ma upu. E turi tangata foringa. E turi tangata ia tala e fai. Ale fai mai tatu tala we are family. Fast family. Ona se lo le ina o taulangina na. Io na
le la tatu talu ia le vai so fou le fa o wina o le case le ai lu tonu ele tele lo po fe se vai mere e ono mauai ele afo e ono manu malu ai ia le tu tatu ta o ia le tu le chapipi o la le simela fai o ta sile me con kilo le famsino ngata fasili le famsino ana li le mali fe so fi vuari o to ili o to ia lang le chapipi na el mela ko mai ko ke modi ma foi na me le mod ma o tanga to le tu malo ta ko ke mai fo ko me misa a fai mori mau silva ai e sala ile mori mau a filva ai la to langa isia o tanga to le tu malo a le mori mau le to longa tau le sioeli ma le tanga le ngo ia lima le mai pule ia matua i pongi sai i ma upe fa fiena pe e siana ti au no fo mori mau au i tasile metau na fa se pa mata i fa sino te tauna tau i se va ir fa msinonga i mea ia. Tino fetu foi le leo au se fa msino, but o mea uma ia te tau o na au i aile va air ale fa msinonga. Lenga i sea, a tato pui le nofo le leo le atunu, fesili la i tangata ia. Lea le mafu anga tere nia tangi fu, o e se safata. E te nofo i safata. Pe i aine u ainga safata, e te nofo i safata. Io e te tau na le to Italia e o tana le na mori mau fa msinonga ana na lo finu mermomu no foi vai usum faleta ai mori mau o ia analfi ia mal maku kama o sinamu fai pule le matu tu malo ai oso mai oso i fale alili io nam lo ngai mela iti ele mela iki o meke kele o meia ua tatau na au i lewa ai le whamsinonga. Ua tatau na pai i ai lewa ai le whamsinonga. Ioe. Eisea. Langa la whaia i le mawhawhau lea. Whaia i le mori meo le. Ma lesi le mea li i whamsinonga. O tatau na wone hei tapipi mei. Wone lea. Langa i lesi tangata lesi sui hei tapipi ta mano lea. Le ua. O le whamauninga le o te whaetuai, na sau le tangata le o limoni, ma tau tino i lana porkalame ma sitasi o whaasala lau. La tu tama na whaetuai, la kukama o na tau tino a ia. Ile malea, o mātou na whaamalo sia lele ua, e alu e ave le mea lele whamasinonga. Ko mana namana. Ale ala le matu tu pe me langa te tau na tau i lewa ai le whamsino. A whailo e solo fua e solo i le melea. I o ana isi me te wawai. Au isa mo tātou te loai. O le matua corrupt e lo anga isi si upu. La sisi upu i tala tore corrupt. La sisi upu awapi le leile a le pi o pio. A mio valea, a mio ngau, pe ata tu fasa moina le corrupt. A fai nei e malo, tate alo fai siri fai puli. Ele aisa na komiti na fai. Ele i minoi e o ile anga i atu o le vanga, o lana vanga fai le roadshow. Le ai masei pu vai, le ai se fangu vai sina mea aina man. Iyo e. Ina. O whena mela au atu e tangi isi me, ale kangi tupe o le wa alai ngoto i ngā taiki. Se so le, o ifo i ta tauna ma ati e mafau faulo ia. Tengi ma ati e mafau faulo ia i mafua anga o mea. E ta tau ona ma ati e mafau faulo ia. Ia, se whaila le porkalamia le seri le ale ina mori mau le seri lea. Au lea mai e tamaita i lo ia miro. E a fua ona tangi tamaita i lo ia avese, tamaita i lo ia avese. Ona both si o eli ma tangata lea, o lima. Ele oni tangata na o nga
moni tulang whapea. They are not experts. They have no expertise at all. I tu inga mea. Mela na o le tala noa ia le tamaita I loia. E tongi I whafo mo le maura ori ia. Consider mo meo here saying, mo meo tala whea veai. Mena ele taria e tamaita I lea le. A veri tam whai tamaita I. Whai meo strike out motion. Ia. A tatu taria. Tatu talo le whaau I le vai so fo. Ia mo le. Tatu le wanga I mai ia le tatu. Paanga fo I mare wo nei e tura fiafi. Ia. I soifua manuia. Mawhanua soifua manuia tupai. Ua ese fo I le style o nei fiafi. Na ia le la ei ma na ia le sei. Ia ma na ia lau le men lau headband ma ia lau pale ia po le halama le whaingoi nai. Ese lau whai mea ofo I le atunu. Ia e whaftai e whamatala tu I le atunu. Ia e upgrade tare tapu kala me tiro te mile ngata o matau o lava o le. Ia fio mai o te mata I le tapu kala me. Ia o tari me fo I le atunu. Ia le nei avanoa. E te whapai mai ma whatarafo mai. Ia I lau sa mo whafonga man whalua. O langona mai tula epa. Mana ia, lei, whaftai. Ia, lei, whaftai, ia, malole, foil nei aso. Whatalo whātu I le mamalua tātou pā anga mā sani, tātou lango. Susunga whawhiangainga mō lātou whatua. Tinām ta mā mātutua I tutono maota malawa, o le a ai o tangata mātutua maota ngase. Ia whapea fo le loa o tātou pā anga lango, o loo mai moa mai tutono maota. Ia o isi o lo mai mo mai tono whalwhainga luenga po whea lava o iai. Ia alo maia, whatalo whaatu, wa whai fo isina. Umi o whaini tā whaonga, ia o le taimi te tau lava o na longa pupui alii, ia o tau le malo le atinu. Tu sai ma mea o lo tutupu, ia o mea sa tutupu. Ia ma mea foi o le a ono tutupu se taimi o iluma. Alo maia, whatalofa, whamalo. Ia, tata tala noam whaasoa tula epa. Ia whaftai foi. Ia e moni ala saunoanga. E moni a watu le whamalo man whaftai. Mai e lava le whaaloalo a tā ua I o tātou pāanga māsani. E le whaapea tātou mai whaatau wemu na mai ve ua le ai. O le whaaloalo le tātea mana ia tātou tangata. Ia titiro mai whai foi ma vainga le ia I lātou. Ia wat se vai fo ia ta ua mo I lātou. Ia o se tala paa. La e atu nātu la e pale nei tu la fiafi. Malo, whaftai. Malo le whalau manuia. Ua vai atu ia e moni au. Whaftai o le tātou presidency tangata, ma lumo tangata e tāua. Ia, e ele tātou nunga mo whanua. Oa mai le tau ia te oi. Oa mai fo le soifua marolo ina so far. Wa mo tula epa. Ia lewa te whaafonga sa mua. Wa vabe atu tapo kalame le ni yasu o no lea. Ia sa whianga e fo I matulanga e whai asi singa I fo mai e whai siaki. Ia wa ala te whao vale le tau malo tele. Ia sa ua tau pu e mai, but I'm okay. Ia o le tau fo e mātou. Sa mana ia na ualu la u appointment o mana ile sulo le la. Ai mate mau mai whafo malwhal mai. Wa wha timu le mea pia e le toi ngā tawa la le vavena pu e ai ma mau le fulu. Ia. Ia. E pa e no tala le fia whai atu. Nei ia matua o manatua. A o whafofonga mai le tina lea. Nei au no wo fo I mai le super clinic I Manukau. O saulo o wawhela o family doctor. Mate atu la, wa tumul ka paka. Alo I eise tā vale o le tu. E iai nei tā vale, e le paka I tu o isi tā vale. O iai ana I tina nei wa fia o ala tau tā vale. Awa le mawhai o le paka tā vale, ma lo manatu. O le ier tangata I te tonu. A o te maulu atu, e le se tangata I te tonu. O tina sa moa la lewa o te iwa lau mai, tā lofa mo whanua.
ia ole nei wo fio ai le mafai. Le la wa tu lo sa vali mai le tina le fa tu lo vai. This is not a parking. I for my yeah, I was only going to pick up my medication for ioi. Whether you pick it up or drop is just a 5 minutes pick up or drop off. Al mea ole fai, wa e poloka ina umata a vale. Moi, wa ele matu o tangata e tumpala vale atu. A e whakonga mai la, te a whai wa e matua ia e matua ai. O le a batu wha alo tala noa le le atu. Ai lo, ioi. Ia a e lai nei tangata ia ai o paanga ta pokalami. O le o te le masani ei a le o whaafeloa i mai a mai sao a o e mo whanua. O le nei wheti ei e fia whaani i malaulau a vale mai. O ka e leo se tūlanga leo se tina matua sa mua le whaapea. O whaafonga mai ia waai o le taulanga whaataui i mangeli o lo o tumu ai tangata. Ia o a fo te leilo o se Samoa ai ua whaafeloa i atua ue nai tina Samoa ia. Ia whaapea fo i si tamale security to tono o le whale mai. Ia e sele matanga o stangata matua Samoa e whaapea ni ona winga. Ia na le tua lalo e watu iai. A whai o le tūlanga le nā wha mole mole. Awa e loe te se. Ia e pāua le upu ia wha malie. Ai leo le whai atu ai lafo mai tala wha le tonu. Ia, ana e si ilele i ale a fui. Se ilele i artangata matua ai lo whailo na matua. Iyo e. Ilo artanga ilele i artangata matua ai lo whailo. E mwhamaro atua i ati o to finele on sa. Maro on sa i manu e ki koe o whafose i o di mani o uri mani. A mo te whatore matua tangata tuile. Ia. Ole na, e se lele anga mo tangata matua. Ai matua whai mai le upu. O le tali file mu wali. Whai ngau fiela wa. Wa lau tutu umarta o tele. O lau tutu o tele. E se i whapea foi. Ia malia ia wha mole. Whai ngau fie. Ale mele watu mai ai. Kira. Nga kuaro i stafe la. Yeah. Anyway, whaftai malole le onstai. Malole le toa e na te pulea na loto nei lo le tangata na te aele olo. Whaftai tele o se tala fia fuina mo tapo kalame. Ia, ma i lato fu i oro whafonga mai. Ia, au o taua ia ua whaso solo ina tau whiololo mai no vai asu te. For the last 2 nights, wa amata na mawhana ia le po. Wa noticina o last 2 nights. Ia mantua foi la matou. O le taimi ale nei o July, it's our midwinter. Ia o ani to enga mai a July. Early August e malulu. Ia ale wa amata nei wa notice le swing o tau. Malo, whaftai. Io manatura tauro e tam taupu. Ia te whena whaia o le tūlanga o le pe o sim taupu le wailunga. Wa tano mai tangata ma le te tau maniru te tala no atuai. I le matapu le case o tu ia fua toni. Leo wa mai whaawau mo le vai sofou. Whaawau mo le vai sofou. Ia o le fo i ua wha manino mai le vaenga te mai tai lo ia o miro lui. Ia ma le strike out motion sa tau wha ia. Ia o leo manino mai po a le peo le carry on until next week. A o le tati tala noa ia. E ta tau wao na au se wa ai e le wha masino. Tangata i e mori mau. O lea mai ni e pito o tonu tangata i e tau mai. O whiliwa ai. I o whiliwa ai ai o tangata o le tu malo. O le sieri le o lima vai pule. O le sau neri tala o sawai. O le sieri le o toro nga taua. O toro nga taua o le ngua mtai o tu malo a. Fallinga apa whano matong tongi. O le na. O pio ta festatala no le vai sua lea. Whamatai ono tau i se wa ai e whamasinonga. Ma sei tau sa ili ma whai se whesiri. Ai se alawan me urua nau te rua mai mamao i se wa i e whaile mea lea. Mana ia wa e a mai ele mta upulea tula epa. O le mana ia le wa e a mai ele mta upulea. Langa whapea umala wale mea na tula i mai i le taimi.
Sorry tula epa. O tulanga le iai, mantua whapea uma lava le case a le afionga le ali min style whamasinonga a ia. Ona o a ana, ai nofo le na tangi i whaleata. Le whapea tulanga lea. E le ai fo se senga, ma le tulanga na tupu, i le tulanga le case a whalealili. Mafua mai o lea. Ia o le tama mai whaasale le anga le na whaiele mta upu. Le whala woso ia lea. Ele nofo ia sio eli i te tono sa whata. Le aiso na piitanga. Le aiso na ainga. Whatsoever i te tono o sa whata. Le whaila tangata la le ia 5 vai pule. Po whelo na fio anga i sa la whai. O le ale mea la ao ai fua tuu tu lo le whafonga anga sa moa lua isu i le pisinisia sa whata. You have nothing. E te le se lua whi aui i mata upu wha loto i whale a sa whata. A wale ai lavani moli maua tangata sa whata ia. Wa o te tali tonu foila. O le tu malo, o lo manino le tu malo. E le o se tupe na wha soa e le fionga ia tu ia. Le tupe lea. E leo se tupe foi el foi ngā malo o Samoa. O le tupe le malo New Zealand. O le whaamatuu atu e tusai ma whaamanuianga o na o le vaalena ma ngoto i ngā tai whale o sa whata. Ala le wo mai ave ele tangi a. Ma whaapea mai. Ia au ila tau fo ila lena whai ele tangi. Le whaapea mai. Ai e whitangofi atu i lato account o iei tupe te tono o lato account. Le la wo ai ave se whaapea. Ai, whaila o le tūlanga le nā. La mena tau leo ai le te whaafo i tupe i le bank. O te whaafo i le bank whai e whaapea. O tupe i wa mai tono mato account. Mau te le tali alanga o whaatosina. Na pule leo le bank o la se whainga e whai iai. Pe o le reverse le bank le transactions. Pe whaapea mai le bank. E leo ni tupe n whaatosina o le tupe o leo wa umana whaamatu o mai le malo New Zealand. Avatu tono tautu stupe because o le taua ia te tau lea as residents o le itu malo sa whata. Moni, mana ia. O le mele tate tau tule atu mawhanua. E tau whai insert le mata upule i mawhauwhango whamasino. Le ale mafu anga linda e nisi mei tua. E le isi si o pau tangata o tangata o le hita pipi. O tangata o le HRPP. Ai le se sui o le HRPP di tangata lenta moe. Pa te whawhita auli mo whanua. Ua sau le li im tiklea. Tiklea i lungo le ea. E limoni. O le lato sui lea. Ala tiklea mai le komisina o whainga parota. O le sui tuto tasi. Le fuento e sau le limoni te whai mai. O mātou le na wha maru sia le sui lea. E alwe averetangi. Ja, so fina ngā. O i tonu ata tauna tilo la iai whaamasino. It's a conflict of interest le mele o tula i mai. Mela le wailo aila mo le polo kiki e le lea corruption. Ona ina ua o e whaile na o avele sui le whatuto tasi. A le wa whaia ina nei o mai losa ili a wala palpala e whai ele tangi whaasanga anga i le wa malo. O ila le wadia e mai e loa la le truth. It's finally surfacing. Ai sea, o nga o le wanau nau tai ina i e whaile tangi. Declare i lo o le lato sui le na ave. O i whaila tatau na titiru la i e whamasino. You know, te le whale tonu le iai. No mai le amatanga i le se lato sui. A le na moli ma wina mai le to tele o le tumalo. E wheto lofi solo i le lewa le pō. E afe i le whale o toi ina lea. Whaosa mai le toi ina. Ia e te tiro fo iai. E le ai se tupe to ina le mfaino na whaia se tangi. Banga na ai la tau te submit le tupe to whatasi, ave whaia le tangi. Ale uta ngana yali monu. Ua toi whangangana i na ia o la tau le na tau ana wina la to sui ale whale tangi. Ia ale tangi la, o le whesiri la, e tangi la i lea. Le manino uma, ele ia se komitia tu ia. Le iangi campaign to ya, ele faini whaalawi loa to ya, other than just a road show. Ale road show ko ina whai,
na matua I tapu ai fo ini whaaloalonga mani me whai Yo la as manino yo e manino mamamai I le fionga le li whai pule ai ala me le tula I mai o le polokiki e le lea le whai nei Faisi matu ia o le mele langa pio le fa sa we lista dinga mo fanua pio le leilo ta fa mafa tu fa longo le tunu ta tauna to ia we titilo pe ai sea o la tu fa ngai nai na e tau mon mo le fa pen e mon mo ina e se fa mandinga o le sui le ta pipina fa u la no le mele e se mai le tino ale ole ai o te le fa tu le tali tu langa na tu la epa a o whafofonga mai la le fionga komesina o whainga palota. A o whafofonga mai. Wouldn't you think this is the time that your input is a must? E mana o mia lau input, e te whaamanino ina. Wa o lea wamato I whaesesea I molimau. A o le manino I o le molimau na o atu e le stala tutotasi. Ai, lewa e moa ena. They declare, they own up. Tu sa lewa ta utino ai lato. Tau lana avela se input al le komesino whainga palota. Ngai I le court case. You know. A whaila mo whanua, a whai sa o tā mei o tūre I atu le whiawhine. E ono a whia I se moriama. Well, e ta tā wai, a tono o iese vaenga o tu la fono. Ona o leo mai e wha disguise le whainga o lato cases. Ai tau whaasese le whainga. Na mua le lima, tau tino loa o le mato case le nā. O le, tulanga nā le tulai mai tula epa. O le no whaitau atu ana le lai ni sutustusinga. Pai mai recent sa le tamai tai na leina abela na tangi le tau whai e tongi whafo mo pia po le strikeout motions. O mori maui a le lile tōrua. They are not experts. Elin tangata o oina le lei I la ua ele mawhai na consider o ni mori mau whamaoni. Iai, siweli, ma I foi, ma lima. Se saunua. Unmute my. Sorry. O le whaeloa mai. E whamatalanga tusia le au molimau ia. E wha. Yeah. Ai o whamatalanga nei. E leo iaini mea maoti mani mau whaamaunia. It's a hearsay evidence. Wa te whela na o e whai molimau. They weren't there. E le iai. E le I wā ai iai. E le I whapea foi na iai le taimina ave. Ei tupe nei. It's a hearsay evidence. Lela manino ata sanga te mai tailo ia. Ave ese wha maunga ia tusi e wha. Ai e le whapea e strike out a tole case. Just those four. Ia, pe o matu ia I whanongongo le tunu nei mea. Ese le matanga tila epa. Yes. O le matanga, o le tūlanga le matanga. Uma, ia, nea tanga I whafonga uma sa moma laulangi atoa. Wa fia ni by election, o lea o atu ama. Patato ia ngutu o lato by election I pasi maa. Ai lela wa uma ila leo e fia iloa. Ta lai le sua le HRPP. A le wa mai lola disguise whape abe whapalota taito tasi. Ai nana iloa foi fai ina o mai losu e se awala ele lea. E o e fai ei se a foi. Fai se lato tangi wha bribery. Le la wa le se bribery. Wa le ma fai na lato. Le wa poto I le fionga I atu ya. Stay away from anything. A le la wa mai lofa ngā le tupele a sa fata e fai ma awala e fai ina lato. O le dasina mele, o le fautua ina, le aise counter petition. Atu ya. Nasi vai e tatu le tulanga. Io tangata ta mai walanga. You know, ele I fai ane ana fato singa, ele I alu foi I atu ia e fa pesa ili masei a wat. La sa fai mama, fai manino. Le whainga lang whainga palota. Ia alela wo mai nei o e whaitangi nei. Ia.
ele i whapea se tupe atu i ale na tuwha i tangata nei. Ma ele i whapea foi na alu tu i a personally deposit the money in their account. Ei, ma se mea kasi. Ele i o foi le malo e personally disperse le tupe le tutono la to account. O le lisi ua wha maonia tu usaolo i le bank la tu te wha so ina le tupe nei. Ale woi, so o whela o ieni mau tutu, mangi evidence e wha maonia ai e soli tu la fono tu ia. Did tu ia personally deposit le money into their accounts? Yeah, but what if? So the end result to the case le faleto. What do you think? O i la e fesilingia i lola le wha maoni o le wha masinonga. O i e fesilingia ai. A whai ua wha maonia le tongi i whafo o le tangi a ulungia le na whai whaasanga i le afionga le ali minsta. Same process. Yeah. Same process. O i la fesilingia ai. O ai la case e sapai, o ai case ua whaapea na whai. O i fo la fesilingia ai. Are they on the same platform o tu la fono whainga palota? Wale e maita watu. They are interpreting ia tu la fono whainga palota different. E se alfa masino ia malana ia interpretation. Tātara no le counter petition, le se mea, e tau i se tari tonunga, o le hita pipina na tō whaia whato sina le suilia. Ia, tula epa, e le abatu sa o a me o moli, le moli mauina mai tangata a, sa iaia la tō whato sina sa whai. Yes. Leanga o lena tā ua i foi, e le fionga le fai pule. No fo to ai lumalo no fale. Ai pasia e le ta. Ai at io e. Le pasta vale le ta pipi. Ai le sela to sui. Ole tala fai ngo fiela. Na fai le ta pipi. Fa to sina la to sui le. Ai fa fetai le fionga ia tuia. E le ia iso na mafau e fai se counter petition nem ta pule. Momo tangata loto mama. Yeah. Ole tangata loto mama. Mea tonu ale na leo, ele HRPP, le stala le sui lea. I lalo o se sui ele HRPP. Ai ole stala fa sui tuto tasi. Au mai la lafi tua pe o whainga inga ve ale po. Le feo a solo e hanga i le fale o le sui. Manea. Ua whasa o le malo tua inga se. O lo whaia nei e winga i sa noanga le International Monetary Fund, o le IMF. Le lau tanga whaitau atu ia le me, le sili alo whaitau sa o atu i, whaingo fia ina lama le atunu. E fia wha manino fo i le malo ma wha sa o nisi o wha matalanga, o wha pia mai. O le ilo ilonga la tamai ia ale International Monetary Fund, o le IMF, i lalo o le Article 4, consultation. Na maua aini whainga pio, po le whaonga aina se o tupe, o le TTP, e le aise whaai unga whapena na whaia e le IMF. Le aise mea whapena pio meia i o whapea mai. O mata upu na whaai loa le IMF, e au fia ai le atoa o le whaatinoina. O nisi o tupe whaanganga mo atinae, ma sa fautuaina ai le whaaleleia a tili o bullet mua, le iloina o ngā ruenga whaatino. Bullet lona lua o whainga o whaataunga ma kone karate. Bullet lona tolu, le whaatinoina o porokalame. Bullet lona wha, le matai tuina. Lona lima, le manino, ma le ono, le tali atu mo le whaongaina o tupe. O vaenga nei o le whaaleleia a tili o pulenga le lei ua talia ai e le malo, ma ua mae a foi o na a mata whaatino e ala i le toe whaafowina o ta i ala o le porkalame, le Program Operating Manual, mo le porkalame o atinae o i tu malo. Ia, o na,
Vai lo manino o vaenga lava ia ele ai se fa pe tala le ufe aveni le observa ma tala no mai ele ta pipi ua o pe o le fa mai o le fia IMF i le fa ngai no tupe ale la o manino tula e pase o tali atu la a fai a tonu o le wa tali lava le HPP ona o la tau le mafuai mea ia mana tua o le fatoa balu iwa masina o le whainga malo le nei. A o mea o tupe nei. Mantua a whai o tupe nei. There now, le wato o mai ala tau e ta o mai lunga la tunu. Tupe nei. Pe a whapea, whatever period le quote mai. Taimi nei o le o ta inga a le whainga malo le HRPP. It has nothing to do with the current fast party. Whainga malo le ye nei. Tu sa o taimi o la tau. Ai le la wo mai e mai. Fa se nga tu no mo fa. O tali le no batua le fa mala malama me le malo tu inga se ye fai. Le fa manino me le malo. Yo le fa manino mai la le malo. Wa o ai la le fa sala la wa tali se nei. O le la vai fa sala la wa le HPP marto ino o tu la epa. Ia, le lau manino sia mea, mo le whaitau le atunu, sa moa i uto malama. E le ai se whaitioina, e le IMF, o le whaonga ino tupe o le afoi, o le fon whawai. O lo, pe o le wha mawalunga tele ia mawalunga tele le pesi mai o le tau whaleanga lea. Ma le o ta ua le IMF, a le o ta ua, e le whape o le tala ina i tua o tupe. O se sortura fono. E te tau on te pela o tene o i fo i le i whale talua. Whale talua, le na tua i le anga ina ia. Ai ina wa, ili masu le na ufai mai le tala. Ale malo, e le whapea o le tala ina te fono po ai lava on whapela o so le ai. E sa ili po le ane mafuanga. Na mafuai. Na whapea na whaonga. Yes. Sa o le whaonga ina o le tupi. O accountable umalale spending o le tupene na. Ia, leua uman whare talua. Leua sero whare talua e se tua inga. Io e. Toela o whale ai foi, o whata mua. Lea ua ta pena, i ele maro, langa na mātanoa, ele i o mai i tonu, re kokas ma tonu, se li poti sa whata mua. Au lewa i tau, lewa ai atune. E a awhi ai le li sa whaipule mua. Io e. Ele o iai se a fianga o le tamaitai o fui mono tei. I tala i o lo fe avia nei. Ni man to fenta fa so ai tua. O le mta upule nei e go back le ya sa fata mua. O le mta upule na it's referring back i le lua o lua tasi. Ia. Te loe whaingo fia. Mana i le vavena malama i ta. Ia lau te vai atu i le mta upule sa o le fake news. Ale observer. I ta vale. Ale malo. LTA 23 saga takes new turn. Na tau i lau whai tau le i le mta. Tau i lau whai tau tu la epa ia wa uma fo ina ave lau wha soa i Samoa. O lela o Italia se tali mai Samoa. Ia, lela ta whaatari Samoa. Ta whaatari se mai le wha maninonga mai Samoa. E pau le mea no o tali ia i le tūranga lea le observer na e tu i lunga. No o tali iai. Why all of a sudden koe resurface mai le mea le nei? Is that because o le sa avea ma ACEO le wa terminate? Yeah. He providing fake news or what? I don't know. O le na ni manatu o so ai. Ai pe no fai atu. Ta tali talia o le wa umana avele le fa so isa mo e mai se fa malam anga. Ia. Mana ia e se tam ta puna mo fani. O le te vai aso ne la so lua le na matai ang. O le sa ini linga fa vai malo International Institute for Democracy Electoral Assistant. O le fa iloa le ta o tele. O le sa ilia le ni whangalo lau tele o tangata o le atunu.
e tusai ma le tūlanga lea o le whainga pālota lea, le pālota tuai tātou nge diasporas from overseas, a ngā i le tātou whainga mālo. Ia o la ala whape sa ili ni pe tala whea ngai a oani tū le lei, silina le lei, tasi le lei malupui pui ai, ma iai ni winga, pe iai ni me ono wha le tonu, o le wha ngai na o ia awale pālota asu la tātou nei, tangata i overseas, wa le manino, e iai ni atu nuu o lātou wha ngai na lea au nanga, e lua ni atu nuu leo lātou wha ngai na ia au nanga, e whaina pālota atu o lātou sui from overseas. Lala whaile sa ilinga, ma lātou whaatari o la so lulu, o la so, le whapea e talo se whilo ingai, ai lātou ma le whalaputuputonga tangata tuma oti. Le la o mai le sanko, e watu ni sui e whaatino ai ni ilo ilonga, pe o se feasibility studies, ina ia iloa ai, o ani tūlanga le lei, o ani wha le tonu. A le mea lau te whiwhai atu, e la wa whape o la solua, sa whailoa i la sui o le SAP, sui o le HRPP, ma sui o le FAS, sa whai el whatata noanga lea i la solua. O nei la le la whaofi atu ai, ia ni fisili, ia mani whatata noanga i le sanko, i whalapotutonga tuma oti. O le mea te fia whailoa atu tūlanga le tula epa. O le ale mea o le ale mawhai ai. Isn't it the whole purpose, la labai to tono o fono o tula fon whaavaya sa mo, the whole purpose e mawhaina le stala atu o tātou tangata I whafo. Isn't that the whole purpose na laina na whai o tātou official, democratic, diplomatic, sorry, le iai le konsula I nei au kilani, komesina I Wellingtone, whapea le konsula I Tutuila, o le komesina konsula I Australia, whapea nā le motutele o tau, o fiti, o loo iai uma ia, ina ia, mwhaina whaanga I lātou, mwhaina whaanga I lātou, teila, o au ia taimina o nofo I Samoa, a o le taimina whainga pālota New Zealand, o te alu I tono le official komsina New Zealand, le stala I nā makasta I nā la vote. E le ai ani, pāwa le mea te le stala mua, ia ona I loa le te latu awa umala I elo registration, o oi leke reside outside from New Zealand, wha maonia o oi o le seni New Zealand, e mwhai, ape nā whai la I nei, le alo nā whainga I tātou I whafo. Le alo nā whainga I tātou nei whafo. Yeah. So, le mataupu le te taloina tupai. Ale la sa va ai la sa sila. As a diaspora anga I le mataupu le. Tulaipa. O oe maa umale anoa no Samoa le to tono New Zealand, Australia, Amerika mwhafo. O le whaila tātou sao I a Samoa. Te le tātou sao le whai I a Samoa. O tātou tupe lafo, the remittances, o le tātou te lafo I le atunuu. O I nā le e maua le ta mau a inga o Samoa, le atina e fo I Samoa. So o le tātou sao la le nā, e le whapea la e tau whesilingia. We don't have to be presently in Samoa, e tātou te tau tua I mo Samoa. A le tātou tau tua matavela le whai atu I whafo. Le lafo, so se whaalave lave o tātou a inga, o pili e tamitia onga, pili o mōli so soani ai, o a maliu aso whanau whauru whalenga sa whai, o le nei la vai tātou te o, lafo le tupe I Samoa, tātou te malanga I Samoa, whaatino mai nei mea, ele mwhai, a whale sa whai, ele mwhai whaatino atu I whafo, tātou te malanga I Samoa, whaatino ai nei mea, a whai whauru whalenga, ele mwhai na whai atu I whafo, tātou te malanga I Samoa, a ole ngā whatia malanga I Samoa, a tātou te lafo le tupe, o le tātou au nanga le nā. E le tau whesilingia la, a ora whapea mai, o ia o tōna I whafo le ai, o le te lera tātou sao, le te lera tātou sao le whai. Mana ia.
te loa mawhanua te le lava le tā, te le. O le lau te fia ata leo tā uana whono ia le sapu ma le tā pipi le mta upulea. O whēr me kua fia me o ia le sa ye i le amtanga o le mta upulea. Po ina tonu ale lawa tātou loa i le sao ele upea le hapea to ai loa le au lo moni pe atoni lafi. Ia lea lawa tātou loa nei me o le tutu wain. O le winga taimi a toa len tala noa ma ta pena ia le. Ta pena le a fui le ta ule mea. Le anava tau ale fast. Le fast. Ai mana tua tula epa. O linga yala i long tua le man vaenga ia. O le saon. Me ai le fasa o atua. Mana tua ko fia me. Na o la va i le tae au le fai el fatau tonga al fale ie. O le wi mei na fia me o ia independent. Yeah. Pato a saini lava fia me ina ua declare o ia le a avea matai tai o le vaenga fire fast. So e watu la fia me, ia mo fa upunga whaingo fie. O le sa ti e fua. E le watu wa umana ta penga le fionga tai fono ma le komiti le anavatau. And this is part of le anavatau lea. O le ia le anavatau la lea ina ia mawhaina ta tala ma le pālota ia tātou nei whafo. So o le mela le tūlai mai nei lau whaafonga anga sa moe manino. She pretended and go along with the flow all that time. All and this she time. never liked it, yes. Le la fōringa mai sa moa e langa e a fōi, e reflect me ia. I tangata na manatu sa moa o lato o ta ia latu. Le reflect mai le ko ngā mea ia. Taimi a koa lea ngā o la fia me ngā kele karia inga me lea. Aina i oia e whai to tonu le anavatau. O ia, ma le to ono le na lato o. So tangata la ia le i aiso lato manatu ato i le me lea. Lea ua toe o mai toe tu whaatasi manei ta pipi. Ia le lau against. Le ua against. Lea mse so lato la ke i o inga me lea. Ai tatara nola i le me lea mawhanua. O le tāu o le me lea o tatara noa i le te mine. Me mo mua. O lena tala noa i ele fast i le amatanga o lana na watau. Lona lua. O le a foi, o le ability e mawhawhoi tangata ni e whaawau le mea lea. E whaawau. Lona toru, i rela o tatara noa ni iai. A whai neila na o tā ua. A whai neila o le a sau ua manu maro le motion o le a whaawau le mele o le pālota tua whafo. Le ala sau aitia. Me mo mota tilo ne wa etala no mai mo me o embassies o ambassadors o konusula me pena ta matena. Yeah. Atu no umai Australia, Amerika, ma New Zealand. O lako embassies umalai Samoa, Yeah. New Zealand High Commission, Australian High Commission, the US Embassy. O Yeah. lato officer diplomatics ia le tono Samoa. O le whaongaina ngā lato diplomatics le nā. Mō lato tangata sitseni o le tono Samoa. And that's exactly how le fo ia iaia tātou diplomatics le nei New Zealand, Australia, whapena Amerika, fiti to tele atunu o la langi le wa iaia tātou officer nā. O le whamama abenga nā whawhaingo fie. O a tātou tangata Samoa. A whai o tūlanga le whapea mai. In ora ia tātou e pālo tātou. Se ilonga tātou atu I Samoa e whai ai tātou registration, ma whai ai a tātou fingerprints and all that. So be it. E fia umatanga Samoa, le to tele mātou lena lolofi Samoa e whai le stala nā. Ai uma eto e tā ofi. Ia, a whai atu langa na o I Samoa le stala. We've been more than willing and happy e o e whai le stala. No mai lola ia. A mai la e Samoa le lisio le stala I embassy nei wa fuafua la le te latu whaatumu lau form o whele atunu le te reside ai le te nofo mauai. Ia na mai lola ia e te latu lau te mil pālota. A watu lau ID wha maunia who you are. La maua lau le stala I te tonu le official consular nei au Kilani po la loi Wellington ni. Whamunumore tavale pelisasa.
si whamolmole siaki ane lau device whamolmole o le device nga te whangaina o lea o lo o manino matu to tonu o tatu ofisa nei o lo on lelele matatu le foi lele mai New Zealand ai si siaki ane lau whamolmole o whamolmole tu lava ia o te lota sile mata upu o lea upe ua mata ona vava o ile atunu e a fua mai lava ilea, e a fua mai lava I vaenga whai e lua. E musua o lea wati ngana ilo e lese vanga o le me talawhengai. E mu musua, la fianga o le mera o isa mo te mini lau sile lau vai lau tele mua whanu. And what do you mean lea fianga I lea leitu? Whai tu au. O le tulanga nei. E isi tangata, o le mea kakau maungo mea e benefit ai sa mua, au say no lava. O le ita I le lipania, o le feita I le malo. Sauwhatuanga. Tula epa, e lenga o le tulanga le nā. Wa tau mai ai I le lato whaai tangata I a tātou nei o Samoa le whafu. Because o le tātou ai a tātou lea as a Samoan by birth. O tātou tangata anu Samoa. A tātou whananau I Samoa. O le tātou ai a tātou le nā. E le mwhaina lato te ena. Langa, e le ise tangata e whanau si atu nuu whanau ai. A e sau e nofo I whafo I ngā luenga masa ilinga o lumana I o whanau. A e watu wa remove e se langa country of birth. No. Even lawa o 16 New Zealand and all this. E sau lava lau country of birth o Samoa. So they can't remove it. That is the fact o tātou tangata anu Samoa. A le mele o tula I mai nei, ona o le mumusu e palo tātou, a o whela a whai ele tātou sao te le, o lo o whai nei mo Samoa. Malo, whaftai, mo whanua, ka kia la ka kusau. La ta tia la whapela tau, ese la male mele, le tau te whina o atu riai, o le whai tātou sao mo le atunu. E se si vaenga le lei mo tatu palo tatu fafo e ese mai I le tatu sao ia Samoa I le mea tau tupelafo, mea tau remittance, e ese mai lea. Lea si me ono benefit ai le atu nuu I le palo tatu tangata nuu o Samoa no foi fafo. E benefits le atu nuu langa le la fai sa o lava tātou palota, le ni whaatosina. E le aine tūlanga vale whapea o le asau pai e bribe oi. E alu lava tangata ia tūtui o le official consula, cast ai langa vote uma. E le ifolan whamasinonga e whai e tūlanga ia. O no lea, o le whai sa o lava e le aini ni a foi. Whapea sau tangata wa o te loinga e tight security officer nei, le aini tangata ese other than ni leo la tau te a foi. Pui ale. Ia na atala tangata ia whai lana parota. Whai lei lona loto whaitalia, po o ai ua ia manatu e na te ave e lana wha mua, o lona I tu malo. Ia male pāti ua ia si lafia, e anga waa ma o la tau lea wa te tau na lato 5 te ta ia Samoa. Al me tonu anga le tula me tula epa, o le fefefe, o no lea, o le whaata ua le whainga malo, lea ia so se Samoa ia tu nu o la langi. How about our identities? It can feel proud when you decide if whangalo identity ke palo tai molo atu. Absolutely, tula epapala winga na lautala. I'm a New Zealand citizen, but in my passport, country of birth, I'm proud to see country of birth Samoa. E lo mwhaina vesea. O ai sea. O lau mitanga ngā so se tama whanau, teine tama Samoa. O lau mitanga le nā. O lau whaasino manga. O I e whaasino o le Samoa. Lelei te tonu, befa oe, ati sengi Amerika e tusi la walo country of birth o Samoa. Yes. That's my identity. O loo whaasino manga le nā. Yeah, te pifu o mātou I nei. Ese le for your low citizen by birth. Malo citizen sa apply nei so le taua la pe lo ka vanga uma mea
e alai o ngā manga o le diaspora e palo tātu I Samoa. Io e. Wai tu tono ai o tus folau. Yes, you have now naturalized citizenship of New Zealand. But the fact of the matter is so endorse my tono passport, country of birth, o inala. You know, that's an honor to me and any other Samoan. Mai point lo kakarango I whātāua I nai le mata upu ole. O le group na Samoa te watu I mtang Samoa le watu le group le. Ana sao lea? Na le group lea. Group lea le watu le whatano ina mta upu lea. No, wala iai vaenga ole. Lawa o mana whidiwhidia for committee Samoa la e iai la tau e. Io e. E pe mana iai tangata Samoa na watu wai. O le winga ngano tala. O le tino watu tala noa mai to tonu teimu le apa. Pi tau le la tu tau au Samoa. Well, you know, it's good to have some mixture of the culture. Ona e la tau ia lewa whainga luenga I ofisa tu to tonu o malo New Zealand. O le la tau te loa fo il mea le tupu. Ma o la tau fo nei le la tau te whaatinoina le tele au nanga mo tangata Pasifika. Ta mai ala tato e pa I me le mata upulea mole mo whanua. Le sa watu lau whautuanga I tatu followers ma tatu paanga. Wom paanga latu lango ia lea fo. Na ia na isi tangata say negative stuff to Taioli Iseu, to ya, I may say for Ivui Nelson. O tatia lanu taapuna utile toe talano I taapulea mo whanua. O le mata upu lea tau turi loa atu. Ia le whaamasino. Ma le mata upu lava lea pe whaatolu whaafafa alima tatu talano iai. E leo tu ititia tu le palo na tau whaaleanga I le li parimia. Matua I le ai, makua le ai a mai o, tua le tau wale mawhau tu le pa. I whaatonunga ua o mai whaamasinonga ia te. Te ka koe kala I muka upu lea. Tu la e pal mata upu le nei, o se mata upu wa levana tu ua. Ma o se mata upu ua tatau na whai I ai se wha tataunga. Ta upu nei, umana mai le a fo le whai unga tusia te mai tai whamasino ia talasa. Apparently it's over 200 pages ia le tūlanga lea. O le taimi la le nei, lawa umana I loe leo. Wa iai ia pāpui puia e sa tu la epa no na tu e whaia ni tau whaaleanga e tau inai, tau leanga inai le swafa le fionga le li pale mia. Le lava la e whai. O ai la e tu e whaatinoa le mata upule nei, wa le leva na tatau na tu la il mtanga luenga leo. E tu e whai molianga ona wa soli tu la fono tu la epa. Ia inga leo le case lea. No wala mai titilo iai. Alam tau pune wale van tau na fai se fufuang. E na tai reflect lo la iai. Ile tai mila lea lena na fai ele contempt of court. Le contempt of court lena mo liai la tau le tau fa leanga fai ngā malo. Ana fai sa o le fai ngā o le fai unga le na. Lewa mo lia. Wa fa maunia so tu la fono. Le panga lea. Sori tu la fono ai le se sala. Ana fai se sala. Wa leva na oe malo lo le la universite na fai oi I tan malala. Lela wale o tu langa le na. O le taimine el malo. A fa fonga mai fo le o lo komisina lango le taimile nei. Isn't this part o le tau ngaluenga? Lewa umana mai le fo le fai unga tu sia ta tai whaamasino. E sa na to e whaini. Ale la mai fai. O whela le tutu ai leo. O le taimila le nei o lato e to e whai lo prepare molianga. E moli ai langa le o soli tu la fono. Ma whanua, leo e pai na tato e pa ia isi mesi. O le convict ai le sfasalanga. Le lau pio leu tala noa ai ana sa o tātau matematenga. O le kaki kau maki. Oi whamasino na whaia whamasino ne.
Aman tō whara case le na whai whamasino mai New Zealand. Palangi. O tātou o male nei, wa tātou wa onga, wa tātou lotu si le tasi le fia ABC. Lela ele o tātou ni loia, but o tātou matematenga were convicted. So we all expected, po le ala le penalty le a au mai. Me ai pangalia, ele se penalty. Na titiro la ia. O a me na te tono le harmony agreements le pese tula epa. O a me o te tono le deed le for my deed of settlements le for my ifia me. So it's two different things. O ila titiro ia. O sa o e nei mea. Ana sa o lana fai le conviction lea. Manue le ai se ve vesi o teimi le nei. Pela o i le titilo jai. Le ta fili sau noa mai ei tula epa. I le lau le tau whaaleanga o le fionga le li pale mia. Wa ta tau lo le matanga luenga leo. Ua ta tau. A tonu ele o titilo i le fionga le li pale mia. Ona o ia le min sta o leo. Le sui komsino leo. It's about time that you step forward and do something. Te mata, te sila fia foi. O le loa meika le na solia tu la fono. The lawmakers. Absolutely. But the enforcers, ele fai latu ngala. Duty. Yes. Tau na enforce le mela. So tau tala tu mai la sa fa fingta foi le fionga le minsta. But o minsta yo minsta. Wat tau foi tu lo se le viol minsta. Ta tia ni si fainga. Ta tu oso ele me kong fai. Wa kaunga Pena fatu la epa. A fa fonga mai afa masanga mai lato uma yesui komsina. Isn't this part of the go portfolio? Isn't this part of the tonganwenga? Now, what the town to enforcinga, what do we loa na a mai le fai unga, ele sa tu la epa ona ia to e fai ni tala tau fau po oni tau whaaleanga i le fionga le li pandemia. Ale la mai fai e le fionga ia saidele. It's about time that o tau lai o te whai molianga. O tau e molia saidele o na solir tu la fono maenga o le whai unga le tamai tai whamsino. Ele se whaia. Ele whaia le fionga le li pandemia, ele whaia tamai tai whamsino. Me ai, o leo la tau te whaia. Wa ata tonu na tala le tu la epa. Ana whaapea o se si tangata le tau o loa. Ele lewa na oe te loka mai. Yeah. Faisi matu ia te leo le mea. O le mea lava lea. Mea lava lea. O le convictor tangata. Na e whanau mo ni cases whape i nai New Zealand. Le mea na te nofu. Not to my knowledge to la epa. Pe le winga leo la tala. E leo tātou ni lo ia, wa tātou I loa, we are well-educated people, we know what is happening. Wa tātou mai wa conviction. So everybody was expecting po le ala le penalty. Ale mai, ele se penalty. Le la te visitingi e le loto. What was mentioned in the deed of settlement? What was in the harmony le na whai nei? O a mea na tusi nei mea walenga le whai se conviction. Ke kausi la fia li ke fia maua se kopi o ia mea. Ngai wa ai physical harmony agreement. Did you see it? Mai lato masai te tono pati le te mi nobody knows what's written. O a mea la tusi te tono ngei harmony agreement and deed of settlement. E te taunga ei se solid, se hard copy. E te taunga ei se suesa o se suesa tangata replacing a mai le Queen Mary e hanu le supernatural spirit e mai sa hard copy le ka kalango e fa talafonga le fa fonga mai le atu nga nga ka ko vevesi ia me ka was deeds of settlement nobody knows what's in there ka ke le lopo le hale me pe for nga mai coast letters ia me pe falling away, they were sworn in secrecy. They were sworn in secrecy. So
Like I said, I say longa e ka ke whamangeka sa supernatural spirit e sa welinga oi me saka kopi. Ia vai, sila la o e mo whanua le mtau tio mei. A whai foi lai le umana malama i le Prime Minister o Samoa. O wheo ke ue ngā mea le Harmony Agreement. Se mea nga se verbal, o se mea tustusia, e te langa kaunga mangingo na kungu. E se hard copy o le mea, e ingi mea kasaingi. Tula e pai paula i whamasinonga e to tele i la tau e le o mautonu ai what was discussed and what was revealed i le settlement na lea le whai mai fia mea ia o le deed of settlement. Wha mai tula e pala tau ia o le Harmony Agreement. So there are two conflicting stories. O I fo la tasia no wa conflict fa pia la tala e nā tau mai ai ia o na o mea pepelo mea la tatou whalongolongo iai. But it's something for people to motivate ai tangata ina ia. Next thing it to happen i me whapea. Awane e tu ua whapo e vangal whainga. Ta tauna a mai manino i whafo malama le atunu. Well, I guess foi e na olo ia mai la toui. E iai copies o mea nei, you know, I don't know. Whaisi matu iau, ni nanga pina whaatope ala umenga o mei i whafu. Yo e. E le iai se toe second thought o se tangata e toe kilo, iai ma koe au kalu mea ia. A pe ua alua le mea, koe kilo, ele mea ka o le Harmony Agreement. E ise mea fole le ise le la he, pe i le loko fole le malo, po le ase mea, e sirke leo le mea le mo whanu. Tele, nana sa mawhasoa ma se tasi foi o min style, taimi leo le whainga malo a fia me. Na whasoa ma nino mai le fionga le min style e te awoli, te le ta o le swafa. Whapea mai, le ai masesio mātou e loa po a nei tu singa i te tono le Harmony Agreements le nei. Even ministers, they don't... Yeah. O le fionga le li min style na mawhasoa. Wow. Ma sa fa le lei mai no mai pukofe ma mawhasoa ai. Ai, seri. La pingi mea ngi e koringa i kako meari. Ale winga tonu na la tala tula epa. Se isu e sa image of Queen Mary to bring the supernatural. Ia, anga i marita tala no le lakapi er tō atunu. What the latest? Lakapi Samoa po o New Zealand? Samoa. Ia la ngai le lila kapia o koinga. Ia, o le tūlanga i le lakapi Samoa. Peo na watu fo tato po kalame mea solentea. O le lei ato atoa ia tā penanga. Mana ia le whalonglongo atu o awa whanau a onga. Le wai lalo le tato Samoa Rugby Football Union. Le mana ia la alima te inai ia alo ma whanau. Mawai ava noa le lei. Mawai ava noa le lei a whanau a onga ia mai e whafo. Ia, ta ilo po. Ia, sa no tu le. Ano ngatu I se tasi o li whasalau mena I au tō. Leo wana walo ia le panel tatu au e afua mai le under 20 o le au tamiti a onga. Leo whape leo ave I lalo le whamanu le laka pifo. Te musu au whaangale mo le laka pifo. O le ngone le laka pina amata mai ai. Le SRU. Leo whapupo ina le footballer. Ia, ma le loko leo o tue fo ia mena ia. E o au te le talia fo na upu whapea o le uniform. Yeah. You know, o le au laka pia le atunu. That's the most acknowledged team le wai ai nei mo le au tele Samoa. E a wale whaile nā tala whapea o le au laka pifo. E tu se whailonga langu la le whawinga ina o le tala le nā. Yeah. Yeah. Yeah, inisi e tamta apu na e te penamina. Eyo e. O ana nafina o yo leso sanfua. Na tatala aloa ia ai ia le mafutanga I Samoa a le Ministry of Agriculture and Fisheries. Yeah. O le komisi o le tuna I sasae. Ma tutonunga le mu o le Pasifika, which is o le WCPFC
o le Western Central Pacific Fisheries and Commissions. Na mata lai la song fo la sos futasi, ai fai u la sos fuluiva. Tula epa, o a una matua i malingi o loi mata o whawhetai. Whawhetai le atua oka le mānei o tā pena penanga a le matanga luenga, oka se māneia. Whai tau talanga a tai o isi tu o isi mā lola iai tutono le fontanga lea, mo moli le lato whawhetai ma le wha mā lo, i le afio atu le afionga le li pale mia, i le tatalaina, o le aso mua ma le aso lona lua. Le aso lona lua la le asa tau au inai e le afionga le tamaitai sui pale mia, le afionga ia muli pola ana rosa, ia ni mea lofa mai le malo sa mua mo tai tamaitai nei tutono o le fontanga lea. E se le māneia, e se le mawalungo o tā pena penanga sa whai e le matanga luenga. E mamoli ato le whaftai ma le wha malo, le mean star, la wa fionga fui maono, ia whapefo le mean star lango la wa fionga e urupotea. Ai mai se le whainga malo ma le tanga luenga, e se le māneia le mawalungo o tā penanga, na mata i le live la songa fua, o toe mata le live anafi. It's so nice. Very high profile preparation ta penanga le event. O vaenga umai o le atina. Atinae. These are all the development. Mantua foi tu la epa. Le fionga le li pandemia. Lesa avea mamin stao patoanga whainga whainga. He was very much ile ta penaina o le atinae lea. O ngā sami whangotaina a wale tau mawha le atunu, a wafo le wha le leia, male ele. A lea la. Le mo tele whamanuianga leo sa atu i le au whainga whaiva. Mantua fo ila le latu ese i le ofiso whainga whaiva ma whatoanga. A tele whamanuianga wa sa atu i wa whangota ma mea i mo le au whaiva. Ia whapea fo le au whatoanga. Mana ia, o se vaenga pe o le so le ufile muala tunu ina o le toi sau le mi pare mi i lungo ona po kalami fui. Ua matua i ma naia le mele wa iai. O le observa la, na len tatu tu ia tua le tatu vang tu ia no lua tu fo nafi. O le lava so le oke mai ia le sau pe o fantavili le sau. Ia vai lan ta upule le RTA 23 le. Toi ti fa se fulu na va e lunga ni yasu. Mala so nafi. Tula epa. Io e moni la sau noanga. Le sa tato pisa ia tato po kalame la stona ia. Alan melan tu pula song fua. Ia, nana sa fu fai fata tan pasi pe ola no fu fata tan pasi. Ila wa tula ile CEO wale Cessna. Ia na, mena maua. Mena maua iai. Ono lea, ua tele wale tasi le lua. Le foina a mai o le na whamaunianga o la taune le a mai le PPC. O le la tau te whaasala la wina ia fake news. Pen o whātou tātou tanoanga la stonai. O le tūlanga le tupule observer. Ua ele o iai se tūlanga whaale tam whai ina ia lato o mai ane tala wha maoni ma le moi. Ina ia nofo le iai ma fi le musa moa. Aina o le tongi mai i. Ala mele utulai mai. E le popolenga la le nā. Ona lepe e apo atu la le international media. Ia ne la. Matangala le wa mai sa o mai petania. Ia tatu talu ia atonu e fai le tatu tu tali mai malo tau si se te milata mai. Si se te milata mai. A mai se tali ale malo wa pela tulanga le nan tupu nei le fontanga le Cessna ka. Te rola le pea. It looks like it. And by the looks of it, this is how every department will go. Yeah. Which is, te le tio la tu la epa. Te le tio. Ona tu langa la le onga. Ele o kea la vale observer pe yei se a whaina, pe yei ni a fianga o ni tamadi yanga o nisi, ya la to whaasala launga. Ai e o la tu langa ua defensive tangata malui atu.
na fio soilola ia ese le channel la au mai ele la tu tani pat o tulanga na de tu lai mai Ele te mo mai se tala I ni sui o le atau wā mai vai mga tolu mwhalali. Momo. o le mena le ho mai te o a fel pa lota le na o fa tulanga mai se aso Ele mai se wha atulanga o te langa ele mawhai ana tatou I loa se ilonga o I think e tau nena tatou maua se tala I le aso lua al vai aso fou aso lua al vai aso fou le tau e foi tau a fia ai le tatou palemene a tonu le a maua mai se whaasala launga mai le fonga fetalai O I. O le so fofo le le usue fo. o le aso lua io e a tonu I nā le a tatou maua ai la se confirmation mai le fionga le fonga fetalai io na tatou loa I fo la ia wafta am whailo le na whaasala lau le kom sino whainga palota ia suafo I la tau e tau wā Ia. Te loe no tu tele sam ta upuna ai fa mai pa. Ola mta upule ia ia o ana nafi fo ina whai ei fo ise official opening a le min sta o soi fo maloloina o le strengthening the Pacific ecosystem working together for our people. Mana ia ese le te leo nei project development o si o tātou atunuu. La ufa so pe langa e mo ma tai mi tua ma le ministaria minsta Ia o soi fo maloloina. Maloloina. O lana tala fa malosi ale fe me te o te mi o porkalame me fa pia. Aua le tu u tala ia mai ni o lo soronga le lei ia ton e mese le pe no fai atu. Le o matongi sulu miliona. O fala au o matongi sulu miliona. Maua fiso ta inga o le tau o le ele tau o le fale mai fou I fiti suva I fiti. Male tat whainga malo. O mau ai fiso ta inga mai whamasuda ko si fafo. E ko na spentai la le lua se laua fe tala fiti po tala samo. Na watuai le lauto fuala au pio le maule tano ngai tua male na fionga. E whamanino e whamalam lama. Ia le tāua fo I awani o tatu whanongongo tala I tau whaaleanga tata o lantala. Solonga le leia. O le tulanga nā tula epa. O tulanga nā iai. Ua tau le pua malafo e le toa tele o le mamalu o le atunu. Ai o tau mana tua mai. Le whale mai fau lai nei I mtotua. La me lo tupu whan mai. Tutulu leanga. Tutulu leanga le whale mai. A o taimi o ai. O le taimi o le whainga māloa tula epa. La me tupu. E le iaini maintenance. Ina ia maintain ai la le health and safety. Ma le lei ato toa. E o foi la lewa e sau notu la epa I whala au. O ai ona ai tā lafu nei. Ai tā lafu nei ma le teimi o lato te inga. 2020. Ioi. Lela wo ese. A le tau ma whaile whainga malo e totongi ma wha ma le ingoa o Samoa I. Lela e whapea mai le anga le au nanga le tele. Ai mai se lava whan mai. Mai se lava se fo maloloina. Ona ole a leanga le building e tutulu. Ia ole service la tau o whala au le tau ma whailwhainga malo. E pau le whautuanga le avatu. Whawhetai fo I le fionga le min star malanga mitanga luenga. Le lato ngā luenga fitalo o whainei. O le tua lalo le mamalo le atunu. Wha mole mole. Ia lava le ona sai. Lava papali. O turanga nei ei. Whaingofia I pharmacy, private pharmacies. Ona whaingofia ia lato e lato supply. O tato malo. Ia nā watau si la fia Samoa. Tele mea sa te tupu ai. O I lato a watu whala au o sao ma mea. Tele mea le sa tau fufulu si whainga malo. Whawhetai o lea wa a mata la vana. Ta atia mai. Le ta atianga le iai. Malo, pastai, ia o te loa telefone ta sau le nei, ia matuia, ta mas. Kia la upule atu la ema. O lena ele tangata na wala au mai e te awa lau tele whale mai manukau. Whapea mai, tupai. Wa e loa le mele tupu le HRPP, whakule ai.
o fatuai o maua matula epa se matele mana o la vai so e meni tala ia maua e watu maua le mea moni ina ia manino malama le mamalu le atunu o fatu o la fole na fa ngongo le a au mai ai fa pe mai ia le ai e mai pisa mai fai mai o tula epa malu ia tua ia mo tau no e ese tula epa suise sita tai e fa pe mai ia li mongi mafontoi Lia lang le avel fa alo to ina matua. O le toi you tai and all this. Ale fa pe matanga talia. Le wata manino mai lava. E pe pelo na tal fa what do you mean? O mai ole fa pe mai. Ole constitution na wa umana saini ale HRPP. E tu wafu le to finga tai tai. O fa ai. Ia wasa o ai rola sto e ina wa fai langin fo launga le fionga i le mosignolo ia mata ilinga le fa pe mai atu si atu la epa ta tauna e fa se tua ngalu mi fo se stanga ta ila tunu wa vesi la tunu mala ala tala tu la epa le ai ma se sianga va ia o le ala la me fe pula fi uma lo sengi tu la pa tu wa fu tof ta yo le japipi ia na si tala mali le na ba tu la e le fa per se le i mai ne le ve a te on fa le mai fa tu ia se o wa tu ngala le mata na ngama tu le pa wale uma nei no wala e topele ma po kala me nei le o pe mo i mali e fa le mali e tele ate vai fo to ina le popo fo no fo kamaroma ka sui mai me fa vai sam ta sui o mamia ai le sui se me non to fania ele ia ai fa no mai nele me lo va ter el fast na le lua to a pasia nel me na o te lo pasia na lua te mal mia sui ele ino fo le ia fia mel na me nga ngalinga le mentioning fia mel te mintu ele mana eu foi lá to ina le na tele tali ina to ngamela ia e faftai tarsi ia sa on mena wa mai ia se nga me wa mai ele ki oli la umani cha pipi o ese ka ole tala male e bilia tu la tele fale mai fatu ia se ia fo ia tu wale umalona wala ia le fale e fale ma po kala me matula e pani e fa mai ia ole mena ia fatu ia tele fa longo la ia Tapi ala mana ia foi se ma fa ngongo nei matula e. O ia fa kariala se yoki. O sa onga. Tala len fa mai a fa tele fa longo ai fa mana ia foi se mato e foi matula e pa fa se ma fa ngongo. Ia wale le. Natu ia mafnua ia le ua tu mai le ta mulmuli ia ona ta. O maua ia le koko Samoa mafnua. O mawat koko Samoa ni le to tasia le pusa atua le to o mai Samoa ia ona fa fo le tupe ia sono ia na ia le le tu la epa o te mile nei ia o le tato vai le asia a o tele ia vatua fa talanga se fa mole le mamalo le atunu fa mole mal le atunu o le tato vai a okala wai o le taimi whaatulanga ina le a mai le company o le 5 i le fitu waso whainga luenga. Awa iei nisi o to. Nana lafo mea nele tupe ia a mantua a lafo mai a ese lau bank watoa o mai a te ule aso so ai. Na process la i o la woka. A whape process la woka wo o las whareile. A mato. Po o Amerika. Ia ele mwhainga nga na amaile a foi. Ele mawhaina amaile a foi. Ele mwhaina speed maila oka within 2 or 3 days. E te whaatali la a te umale weekend. Ia artulanga na i a babe mana o lau vai. Babe sota i mai a maila tupe. Ia ore tato vaile na whawhangu la popo ele pusa. E tolu se lau maleono ta la. Ia matato kulimi masani ai o le tato Renew 28, ia whapea foi ia le tato Redox Gold,
Ia o le Redox Code se lau lusfulua tālā, le Renew 28 se lau maliono tālā. A o loo iai la se vaenga whaopopo tula epa. Ia o le teimi nei, tanga i mai lau whafunga anga Samoa. O le ua maua i a te au, le vai o le sasalapa. Le vai sasalapa le nei, le ua maua i a te au, whaaso tai mai lau telefoni nai lunga. Ia pe a whapea e te mana o mia, se vai o le sasalapa. To tele la tau no mai ana nafi, ia o te lelo foi po aile, le la au moso oi watala ina le vai, le la sa iei tangata no mai e te awan nafi, e watu ala tau vai sasalapa. Ia, whaaso tai mai e whaas fulu tā la i le whangwai. A mai, le a mai sa o mai sa mua le tatou whangwai. Ia, tala atu le nā tula epa, ia lau whafonga anga sa mua o le nā. Wa uma na ma whaasoa, ma tala noa atu, ma ba ili mea o tutupu si o tātou atu no. Ia, ma mea fo i o wha le tonu, ia ma mea fo i tātou te look forward ai ni whai unga le lei o le a mai le tātou whainga malo. Ia, o taimi le nei, o le a tātou whatofa, ia, so i fua ma ia manuia. Ia, whaftai kele mo whanua, whaftai mo teimi whaamanoina, teimi mo tā penanga, tā whiloa i si teimi o nia fiafi. Anu whai. Ia, tai. Ia, o le nasa mo ua manatua, umale tautua male, fe au fo o nia fiafi. Wani mea ua le lei. Ia, whaftai le tua. Wafo ni mea le o le lei, pa o papa i lau whafonga. Whaftai le tua. Whaftai mea le lei, whaftai mea le lei. Au manatua, mai atu le paenga o le mapur kalame. Au ni ngalo i ati oe, o lo tutoe tatu pusa koko, le koko sa mo mai samu. Ia, maroko kolea, ia, on aberola ia le tatu tupe i Samoa. O ni ngalo i ati o tūta mawhana uma sa papali i tono ai o Melbourne, Australia, na umana watu whasalalaunga i leaso e whai ai de tō mawhtanga e whai leaso rusu manei wa masina nei i le se fulu tōru se fulu i le tasi se fitu something drive ia o ina o le a whai ai le tō mawhtanga i Melbourne, Australia. Ia, ona i leo tari tonunga Samoa o le a seu whanua le ma safu o nea fiafi, ia, tarusia, ia ua maua se mea o ngā ora tātou whasoa i le nea fiafi. O lautou o na masani tu le epa whaftaili o sua, ia o te whatou whawha soifua tu le atu pele, soifua